Ndagusoje kandi nguhaye ikaze mu makuru ya Mugari Media TV. Unyemerere amakuru y'umugoroba nyahereye mu karere ka Ngororero, mubwire ko umugabo witwa Karinda Viateur w'imyaka 35 y'amavuko mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero arakekwaho gutwikira umwana we mu nzu agahita yitaba Imana. Byabereye mu mudugudu wa Gasovoni mu kagari ka Mabuga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muhororo buvuga ko Karinda Viateur ukekwaho gutwikira umwana we mu nzu witwaga Iremu Kwishaka Viateur w'imyaka 2 y'amavuko bamusanze ajugamye bagakeka ko afite ikibazo cy'uburwayi. Itifu bw'umurenge wa Muhororo Berecyayo Jean Marie Vianney avuga ko inzego z'ubugenzacyaha zatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rw'uyu mwana. Itifu yagize ati Karinda se w'umwana nawe yajyanywe kwa muganga gusuzumwa kuko asa n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi. Marayika bavuga ko gutwikira umwana mu nzu byabaye nyina umubyara adahari kuko yari yazindutse asigira umugabo uyu mwana. Avuga ko bategereje ibiva mu iperereza rya RIB ndetse n'ibipimo abaganga baza kugaragaza. Umurambo wa Iremu Kwishaka Viateur wajyanywe mu bitaro bya Muhororo gukorerwa isuzumwa mu gihe Karinda Viateur yatangiye gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo bamenye niba koko gutwikira umwana we mu nzu bitewe n'uburwayi yaba afite cyangwa ari ibintu byamugwiririye. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Uyu mugabo yaje kuba atwikira umwana we mu nzu ni mu murenge wa Muhororo ho mu karere ka Ngororero. Hanyuma reka unyemerere nirikize mu gihugu cya Amerika, ariko narava muri Amerika reka manze mubwire ko muri Gakenke abaturage 8 baraye mu bitaro nyuma yo gusogongera mu birori. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Gatabani mu murenge wa Rusasa akarere ka Gakenke baraye kwa muganga nyuma yo kuribwa mu ndu ubwo bari bamaze kunywa umusururu mu birori mugenzi wabo yari yabatumiyemo. Nk'uko umwe mu baturage bo muri aka karere bivuga, yavuze ko bagiye kunywa ku muturage wari wakoresheje ibirori batangira kuribwa mu nda bajyanwa kwa muganga ku mugoroba w'iri joro. Ati banyweye umusururu ku muturage wari wakoresheje ibirori none mu nda hamereye nabi, ubu bari kwihutishwa kwa muganga bagize icyo kibazo benshi cyane kuko barenga abantu 40. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusasa w'Imana Dieudonne yemeje aya makuru avuga ko bategereje ko abaganga bemeza icyateye abo baturage ibibazo by'ubwo buribwe butunguranye. Avuga ko kandi abo baturage bagize ikibazo bari kwitabwaho n'abaganga, aho bamwe bamaze kuvurwa barataha 8 muri bo baguma mu bitaro aho baraye bitabwaho n'abandi. Reka mbwire ko uyu muyobozi yagize ubutumwa agenera abaturage ati nkuko turi muri ubukangurambaga bwo gusaba abaturage gukomeza kugira isuku ahantu hose ku myambaro no ku mubiri, ariko by'umwihariko turasaba kwita ku isuku y'amafunguro bategura, kwita ku isuku ku bikoresho no ku mafunguro muri rusange. Isuku igomba gushyirwaho imbaraga nk'uko dukomeje kubikangurira mu bukangurambaga turimo muri iyi minsi. Nk'uko nayo mbikubwira n'ikize mu gihugu cya Amerika, mubwire ko Amerika iri guca amarenga yo kudohorera ku ikoreshwa ry'urumogi muri iki gihugu cya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisiteri y'Ubutabera ejo kuwa kabiri yateye intambwe yo koroshya imikoreshereze y'urumogi mu gihugu nk'ifatwa nk'icyaha gikomeye nk'uko bitangazwa n'isoko bikurikirana hafi ayo makuru. Biramutse byemejwe ko biteganyijwe bwaba ari ubwo bwa mbere ubutegetsi bwa Amerika bukoze ivugurura rikomeye ku mikoreshereze y'urumogi mu myaka isaga 40 ishize. Ayo makuru akimenyekana imigabane y'ibigo bicuruza urumogi yahise izamuka kugeza kuri 20%. Minisiteri y'Ubutabera yashinzwe kugena amabwiriza yerekeye imikoreshereze y'imiti yavuze ko urumogi rwashyirwa mu cyiciro cya 3 cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hasi, akaba kubiyayikoresha ku mpamvu zijyanye n'ibitekerezo cyangwa iz'umubiri. Bivuze ko urumogi rwaba rukuye mu cyiciro cya mbere cy'imiti ifatwa nk'iri ku rugero rwo hejuru mu guhindura abayikoresha imbata zayo. Umushinga w'ubu busabe uroherezwa muri Perezidansi y'Amerika mu biro bishinzwe igenamigambi kugira ngo wigweho hafatwe icyemezo mbere y'uko hasohoka amabwiriza kuri iyo ngingo nk'uko byemezwa n'isoko yatanze aya makuru. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe imikoreshereze y'imiti ntabwo cyahise gisubiza ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri iyi nkuru byatangajwe bwa mbere n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika. Komeza ugira ibihe byiza kuri iki biganiro bya Mugari Media TV. Nitwa Patrick.